Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Sige nga ron, pagkamuan lang to, nudumtang ni Margot dita mansyon. Bye. Amangan no nagtaros ni Margot iti hotel. Ngam, adda na iti kawas na dito kwarto mi. Malagip ko manen na jala kay Dinong. Nagtibayo ak. Itay agkinita kami. Kaslakit din ruko din nak. Ni Margot. Hello? Amo ka narigat ka akalabanan, Amir. Ngam addan tumat la pagpatingkaan. Awan dakas ngar aramidag. Agsubli ka lang ni Manila. Agsubli akto inton kayat ko. Kinapurno na. Agsubli kami kuman ka ni Benji di Manila. Ngam saan pa? Gapo iti pinarnuay mga problema. Mabut-buteng niya Delfa. So saan pa asimra kita? Apay kumaamabutang no awan ti basol na? Kan mabiit lang. Apay nga ammom adi sumrag ita. Kanawan pa mat. Kaya't nasawan, sana sumrag. Awan kinapurno ti atap mo, may papan ka na kami. Anya nga awan? Saan ka di pa'y nga umdas nagiti pamanagnak? Anya pamanagnak ti bagbagam. Nakitam ka day ha? Ipay-paysok to kat ngatan na ita atap mo. Sige, padasam ta makitam. Sanak abot-put ngan. Mapanagnak kaklang at idul-dulin mo apaltog. Agalwad ka kanya. Pinalakagan ni Amir. Gapoy ti daychay nga honesto. Napaay ti panggap ko. Gusto makit diti ko nana. Amangan na nakabalot ako man. Saan amabalin ajak mapasubli ti paltog ko? Inlamang nalakit di. Ang kasan nga nakastrap iti mansyon. Amukon. Nasken amay pamuspusak akasarita ni Benji. Kapoy tiriribo ka na pasama kadi kalman manong honesto. Saan tayo pa yan nakapagkuyo ka nagpasyal? Adda ko mapay papanan ni Sir Amir. E di namin saan amalam sa kumaday, Chay? E di pan nakabartig ko apan nakipagkita na kumaka ni Mr. De Los Reyes. Amangan nagsubidan iti Manila itang aldaw Lisbeth. Nalpas matan tirantada dito'y probinsya. Awan kayam? Saan nakakadingay na awagan na Tita Margot? Saan pa asimang pati jay mansion? Ne, amangan no nagtaros iti hotel. Mabutang samotan ka ni Daddy. Dito ti Jack amo. Sige, agtrabaho tan Lisbeth. Okay, sige. Ay, Jack kumakayat nga umayta dito'y. Ngamsi ka mo tinagpilit, apok. Isumatlangan ajak simrak iti trabaho kamang. Awan matramita kitsi palay. Kasapulak matagaliwaksay. Ay, anya di pangpanggapam. San ka ka din ngagsubli iti trabaho? Saan man amang? Sumragak matlangin tong bigat. Kasapulak lang apagkalmaan tiriknak. Uray, tanda ni Ananias. Agpatulong agtulangan agkalap iti waig. Makasidsidak iti lamas ng runit tinuno. Umayak to dumano ninton madamdama amang. Agdigo sa klabit iti waig. Ay, sige nga raw, dala. Panawan naklatan dito. Wan amang. Kasapulak dagmay maysa. Mariribukan ak unay.
Apay mo tan akas lakabutang ko ni Sir Amir. Naipagta pinaggamtikid daw ko, Benji. Amo ka din ni Amir daytoy, apan nakipagkitam kanyak. Saan, madam? Gaputa dahi tatibilin nyo. Agpudno ka kanyak, Benji. Idi sakbay asinukon nak ni Onesto iti airport. Nagkuyog kayo kadiki ni Onesto, anapan iti mansyon. Saan, madam? Kan... Jakpay amo, no asino tinang sukon kada kayo iti airport. Awan ti makaamo kada kami kada Lisbeth, ken Sir Amir. No asino tinang sukon kada kayo. May saka pa'y nga ulbot. Pagkagkaduandak. Madam? Saan ka di apudno ti kunak? Eh, Basol ni Onesto dito. Saan ang mabalinasan ng isubli ti paltong kanyak? Naimbag, tanauray kamot lang si Mungbat at Delfa. Itay pa'y ngawawagan ka. Ada kami ngamin kiniamang dito'y farm, sir. Narigat ti signal dito'y. Nagmayat nga tatagpasyar di tanya. Aglalo ko man natuloy ti plano ni Mamang. Ang pagbali na nga eco party kabakiran apasat dito'y farm. Kinaykayat naman tinagnegosyo e Nueva Ecija. Magsayaat ko man amok ni mamang mo. Amang ano matulungag iti plano na iti farm yo. Sumra ka din inton bigat. Wan, sir. Naginanakla yung tangal daw. Anda na patay kay paramid ko ken inton bigat. Sige, bye. Masapol nagsublin ni Margot di Manila. Sir? Apaya saan ka nagpakada kanyak, Benji? Napanam? Wa? Sir? Kano pa yan nasursurom ti agulbod kanyak? Eh, Ipagam, no nakipagkita ka kan ni Margot. Adalan na patag na inasikasok dito'y probinsya, Dominic. Agsubli ak metla adagos dita. Anya? Kailiw nak? Sika talaga, Dominic. Nakaang-angaw ka. Uray siya. Kailiw ka mat. Naragsak ka ngami, nakasarsarita. Mapukaw dagiti problema no sikati kasarsarita. Juan, ada aktulat taditan. Agrek-reklamo pa'y kit dinidang Okay. Bye. Nadlaw ko anakidtot ni Dominic itay maingatot ti timo ko. Naimbaga, tangalangon ko matlain. Saan ba'y nagsubli ak iti Manila? Masapul amay patungpal ko ti pangkat ko. Masapul ang makasaritak manan ni Onesto. amo ka sinurot na kiti construction site, Madam Margot. Nadlaw ko ti kotse iti sango ti pastek ti kumpanya. Amo, asaan ka nga inggaan, Onesto? Dalpas tayo na nagsarita iti dayta banag. Kaya't yung kadi ama-amo ni Sir Amir ti amin. Unang tupay nga dakan katipaltok. Awan amok iti dayta. Iso asar dengan dakuman, ma'am. Talaga ang makipinatangkan kanya, Onesto. Sige, makaamo ka. Ang gawid ka matlangi di malayo, Benji. Si kalangan, ti mangitulnog ka ni Lisbeth, di mansyo. Sige, sir. Dawaw asak tupay iti ipasarabok kini nanang. Dandani tayo gayo man nagsubli iti Manila. Juan,
At si kasuk lang ti problema ka ni Margot. Sige, sir. Panawan kayo kay kin Lisbeth. Sahod kayo, matdan. Agpakuyo ka kumagpasyar kini Manong Onesto. Hinton maminsanan nga agpasyar kayo. At dala na patay kapag saritaan mi ka ni Onesto. Mabalin mo sarita kayo di mansion, wano, inton makasangpot kami. Kaya't ko nga agsarita kami nga awan makasinga kada kami. Napatagsakit iti pagsaritaan niyo, ah. May panggap ka di kanya, Dad? Well, may panggapkan ka. Oh, pamor kayo ka di kani Onesto para kanya? Talaga nga ay ayatam ni Onesto. Sigod nga dayo tirik na kankwana. Ngamitin na minsan na naparte kak. Iti pa nagsublik dito Ilocos, iti daddy naglibas sa Kapimanaw. Imo si dagan tirik na kankwana, agapot kinalailo na kanya. Anya ti kulam. Dad, amang ano, anya ti panunutin nyo. Amang ano panunutin nyo nga da napasamak tinagbatan, may kan Manong Onesto. Awan sa bali at tartarigagayak, no saan at ipagragsaka kami ha. Nga, kasanon, dan kayan-ayat na. Daddy, uri adan kayan-ayat na. Masapula siyak ti ayatin na. Madam Margot? Mas daaw ka nga ta, ano kasanoan na tuntunak ti balayuan niya. Nalimat asinurot ko ni Benji, kat nagdamag kadagiti kaarubayo. Tumanon kayo, ma'am. Nambaga malumiyo, madam. Na kayo kayam ti asawat aking kuko, ha? Iti kumpanya pagpapayan ti apo ko. Sino? Daytoy alakay? Iso ni amang ko, ni Ama Dinong. Tatang ni mamang ko, ma'am. Anyaman ribanggap yo iti apo. Kaya't ko adwa tayo ti agsarita. Manakma na babae ti apo ko. Insuro ka na imbag. Ni Adel pa ti kayat ko akasarita. Mabalin niyo akasarita iti opisina yo. Pangasiyo. Yan nyo pagpanunutan iti dagas na Adelpa. Nakurabay kami. Ngamsan nang isagmak ti dayaw na. Gapulang iti kwarta. Uri ka no adda kaayan-ayat ni Onesto. Kayat ni Lisbeth, nga isulaang ti ayatin na. Kanya teramiden na. Sulisugan na ni Onesto. Oo. Sana pagang angawan ni Onesto ti anak ko. Ano yun? Sir. Binuyak lang ti ilalandag ti init. Sa agsubli ko may ti cottage. Inabangan tayo, kanadyak. Naginom kayo kumalata. Adda ka din na patagay bagayo kanyak, sir? Talagang adda. May papanin ti paltog ni Margot. Ha? Saan ka makapagulbod kanyak? Nasubok kon ti kinapudno ni Benji kanyak. Kayat ko, ngay surrender mo kanyak ti paltog, kat siya kon ti makaam mo ka ni Margot. Talaga ni Madam Margot. Nasika pa talaga. Nalimot gayam asinurot na ni Benji iti panagawid da iti lugar iti kalman. Ni amang tetada nakisarita kini Madam Margot. Naglaw ka na ba inan? No salangadin na ka. Ipulong mo kan Sir Amir. Siyak samot lang tirinanta ni Madam Margot. No saan aga po kini Lisbeth? Isulakit iti nagipulong kini Madam Margot nga da relasyon mi kini Sir Amir. Kaguram ka din ni Lisbeth. Saan, Onesto? Kaputawan kinapudno na ti amin. Pampanunutak laang. Saan nga ta makadlawan ni Lisbeth kadata? Panagkunakit saan? Adda ko man nadlaw ta violent reaction na. Anya ti kayat mo asawan iti dayta, Onesto?
Anya nga to ti aramida ni Lisbeth. Nukas pagarigan maamuan na nga akayan ayat ta. Diyak amo, Adelfa. Nga masapang aklunan na kinapod na. Asi kati ay ayatek. Ay, nagbalinan. Nariribok ti biyak ti apo ko. Masya naglaunay. Kasanulangan numamo ni Victoria dagito ya mapaspasama kiti anak na. Saan na ipalubos ngerurumenda di anak na. Mabalin mo tabagong tan na. Ay, siapay kumatadanagnaan ti panakisarita kiti daya amargot. Adi nariribukan di abo ko. Ay, uray, nakurapay kan lakaya kon. Saan ko akabutang dayay no sumat lang? Di damam mo nila kayo din o. Uy, Adelfa, simre kagaya man. Kumusta kan? Nasaya at mat, Lisbeth. At kagaya man, Adelfa. Lisbeth, ni Onesto. Diyak ka mo, Dad. Saan kayo pa nakita? Nasa pa ba market din? Ang mga na traffic line. Adelfa, umay ka iti opisina. Anday baga? Sir, Umay ka. Saan ka matanakan? Saan na maulit tinapasama kiti namin sangal daw? May papaan iti day din ay baga? Lipat mo. Saan mo na panunutin na siya? Nagbaliwan ti plano. anya a plano, sir? Umay ka. Nagtugaw ka. Ituloy mo kuma ti makilangan anasaya at ni Lisbeth. Kinasarita na ka na imbag ni Sir Amir Benji. Gaputo nagpudno ka kankwana. Inaklon konti may panggap iti paltog ni Madam Margot. Pasensya ka la ko man, Sir Ernesto. Saan ka akayat nga isagmak? Ang napudnuakin ni Sir Amir. Bawatan ka. Saan ka kagura? Nasaya at mat na ipaiman ka na Sir Amir ti paltog. Makamudan kagsarita kan Madam Margot. Ni Sir Amir. Hello, sir. Irumpot mo nang itikawas mo, tagsubli tayo ni Manila. Kam ikan nga tikundawa, yamang sarong karpay ti pamilya. Sige, sir. Kasaritak lang ni Margot. Ang kukuyog tayo ton nga gawin. Sige, bye. Honesto. Agsubli kami kanon ijay Manila. Kit kakuyog min ni Madam Margot. Talaga saan na paingkaan ni Amir. Aging gaita. Saan na paingaan mo ti hotel nagtarusak? Hello? Agsubli kami ka ni Benji di Manila. Kit kayat ko akumuyog kan ka na kami. Umuna kayo latan. Saan tayo mat nagkukuyog ngayon may dito'y probinsya? Apay, anya pa lang ti pangpanggapam. Awan ti bibiyang mo. Palagan ka. Masapol nga parang kakanya. Nung di mo kaya't ngisuplong ka kanang iti polis. Aniya? Kabaulam ka aramidan day takanyak? Apay nga ilang mga anak, nawan basol mo kanyak. Agsubli at tulatan ni Manila. Makamu ka. Ngam saan mo ako naan, adyak mamuan ti paglamlam mga. Saan mo, hariribo kan niya Delfa. Awan kinapurno, ti atap mo, may panggap kan kwa na. Kat? Ni Lisbeth at Parparbo? Margot, umay kay di mansurin ton rabi, wano saan? Balbalaagan ng patan ni Amir. Oro-orayag ti sungbat mo. Awagak to ni Benji, no sa dino ti pangsukunan na kanyang. Ngamjak may baga, no inton rabi nga umayak ijay mansyon.
Agawid ni Benji di balayda itong madamdama. Ni Jack ti kadwak nga agawid di mansyon. Agkuyog kanod na Lisbeth kan Onesto nga agpasyat. Inigtagnan ta cellphone na. Talaga naturay ni Amir. Ang kasanon ti paltog ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Diya kung nagpakadakin ni Onesto. Maawatan nanton na sana ka nagpakadakan kwa na. Diya kaya't amasakitanan. Amakitak ti panagkuyog da Onesto kan Lisbeth. Amok asaan ang mapagkadkadan ni Onesto. Gapukin na Sir Amir. Diyos ko. Saan niyo ko mga ipalubos ang masulisok ni Onesto? Tsaka ba ulan ti agsagaba? Gapoy ti panakapukaw ko. Iti lalaki nga ay ayadag. Inikakon ni Margot iti ultimatum. Urayam lang ang tiawag na nukaano asuko na may dimansyon. Sige, sir. Agawid aklat nga rodan. Sige. Uray, tadamat ni Jack akadwak nga agawid. Ni Adel Pagayam, sir. Nakapanaw ka din? Naitatisan ko nga mo. Daunesto kan Lisbeth lang tinakita iti opisina itay. Alpasan na, nagkuyog da na pa nagpasyar. Agayan ayat nga tanda Onesto kan Lisbeth. Apay nga isaksakit launay ni Onesto ni Adelfa. Naimbaga malam yung ama dinong. Papanan nyo ka di. At ni, nasip ngatan. Ay, adarang katanga kiti tiyangge. Onya, sarong karaman gaya man di sanang. Kano lang nga nakita ka? Idi kalman ama. Imyanak ijay balay. Agsubli kami ngaminan ni Sir Amir ijay Manila. Ay, agap-gapom ka di ijay opisina yaw. Nakita mo ka din na Delfa. Saan nga rod ama? Dinamag ko kin ni Sir Amir. Saan na kano nakita? Uri, nagkuyog kami kumaan nagawidan. Mga nagkuyog dakin ni Kamel. Kitadapay lang na bananda. Nakalagang ti init. Ngam kayat ko. Pag natapay lang dito igit ti baybay. Balagit ko gayang Lisbeth. Saan ka di anapan iji mansyon ni Madam Margot? Diyak ka mo. Ngam apay at yagsyuman kanyak ti pagsaritaan ta. Saan ta ngay may nagpasyal dito igit ti baybay. Tapno iso ti pagsaritaan ta. Anya nga rin ti kahit mapagsaritaan ta. Siyempre. May panggap ka data. Maipanggap ka data? Nasdaaw kay timbagak. Di kayat ko asawan. Ang mga namaamuan tinubya man nagkuyog ta nagpasyar kat pagsilosan nak. Kuha. Anya nga mintipod no, Mang Onesto. Ada ka din nobya mo no? Awan pay. Agyaman nakitipan ng kuyog mo kanyak anak pasyar, Manong Onesto. Nabanog ka ngam naragsakag. Nangrabi kayo ka din. Wandad, iso napsugak pay. Ni, arak mo dito sangsangwan nyo. Amangan no kahit mo man ti uminom iti arak, Lisbeth. Ikan sama ti naka-ospital amidi. Naggurigura kiti. Ngayon balaka ti doktor, adya kon uminom iti nasanger. Sige, sumrikag na tani ti kwartok. Madamdaman ton nga agawid ni Onesto. Ang sarsarita kami pala ay. Manong Onesto, ni daddy ti pagdamagang maipanggap kin tita Margot. Kaya't agyaman na kiti panangisaksakit mo kanya.
Ikarigatak ti saan nga aginom iti arak. Sige. Oh. Kaya't mo ti uminom, Onesto. Sige sir, pagustuhan kayo. Ang basit lang sir. Inawagak ni Margot itay malam. Ang agsarita dan to kanulatan ka ni Benji. Awon gayam. Dahil ti paltog ni Margot nga nyawat mo kanya. Sir, imbagayo ka din kan Ma'am Margot nga inyawat kung kada kayo ti paltog na? Saan pa eh? Ipakitak tula ang inton makadanon kami ni Manila. Isong inawagak, kakayat ko nga agkukuyog kami nga gawin. Sa pala kumata saan nanton ariribo ka ni Adelfa, sir? Baka mo ako ni Tiday Tabanag. Ibilin ko ken ka ti anak ko. Sikan, ti makamokin ko na. Sir? Hindi ka matuminom. Siya akong titumagay para ken ka. Agtaloy ka kunay ken ka. Iso nga uran ni Lisbeth. Italag ko pa yan ken ka. Ay, kaltangan ti Rabi. Nyapay lang dar aramidam di tirwarakat na salamsaman. Magustok ti kinalamis na dito'y amang. Ururayam ka din ni Onesto kat Rabin. Amangan naging kaita. Kat adada paylay ti pagpasyaran. Iti dati nga oras. Ay, kaslasan na nasaya at data. Sika ti kayan ayat ni Onesto. Ngam sa bali di ka kuyog na ngagpasyari di Rabi. Agpada kami kini Onesto adipay ng kasagana. Malaksid ka na kayo. Awan sa bali ama kaamong agayan ayat kami ama. Ay nalipadag gayam. Nagkita kami kini Benji itay malam. Aging kaita. Tsak na ito red anang ipod no kini Onesto. Asigod nga agayan ayat kami kini Benji. Kaslaan da kaya't nga ipasimudaag ni Sir Amir. Ito imbaga na kanya kidirabi. Maure ni Lisbeth kat indalag na kanyak. Anyang natati aramidan na no maamuan na ani Adelfa ti ayayatek. Saan ani Lisbeth nga anak na? Onesto? Pasensya ka na, hindi pa naguray mo. Amangan no kahit mo ti agkape? Ijayak langan ka rin dara yung agkape, Adelfa. Oh, Kat. Kumusta mo ti pa nagpasyaryo kini Lisbeth idirabi? Nakaragragsak kay lakit ni. Adelfa, saan ka kung mga agselos? Nagdiretso kami iti mansyon idirabi. Kat nagsarita kami kan Ma'am Margot. Agpada kami kan Sir Amir. Adimi kaya't ariribukan na kan ni Ma'am Margot. Mabalin niya itong bigat. Adaak ton dita Manila, Dominic. Juan, inawagak man ni Dang idirabi eh. Ti kotse ni Onesto dahi di nakaparada. Ti sango ti karinderya. Kadwana ni Adelfa. Oh, Benji, anya ti mulmulagata? Bakla ni Dominic. Ang mga naipadamag mong itiki ni Amir nga adda lalaki. Ma'am, adayo panunutak data. Amo kaya? Agpada kayo kini Onesto anapudno kini Amir. Pinagkadwantak. Wan gayam, ma'am. Sa dino ka diti pangitulodak kada kayo? Sa dino pay. Kaya't ni Amir nga agawid ako ni Ijay Mansion. Ngam ibagam kankwana adyak kayat ti masinga. Naragsak ka kakuyog ni Onesto nga pasyar Adelfa. Naggasat lakit din ti nobya na. Ngam din namat ibaga kanyak. No adan nobya na awan no awan. Lisbeth, nada nobya ni Sir Onesto. Agimon lakit din madamag na nga sa bali akakuyog na. Adan sakit di amo ma, Adelfa. Ibaga man kanyak. Damagam man ang kanyak no adan nobya na kadagit empleyado.
Oray pud no dayta, Adelfa. At andamay kariak nga ayatan ni Manong Onesto. San ka di? Nasaya at nagtulnog ka kanyak, Margot. Unak lang nga rutin kini Benji at jak kayat ti may istorbo. Masapol nga agsarita ta. May papanitian niya. Ti paltog ko. Intad ka din ni Onesto ken ka. Lukas ta. Punong at napaltog mo. Kat panggap na kami apatayin ka ni Adelfa ide. Ti awanan pain nga Onesto. Agaluan kanyak. Ang dalakit di kini Amir ti paltog. Margot, balagan ka. Saan mo ariribukan ni Onesto? Agsagana ka. Tainton bigat mo't lang. Agsubli tayon ka na Benji iji Manila. Adnan to surprise sakin ka. Inton makalugan tayon iti helicopter. Awan. Sa dino tinangilamangan ni Amir iti paltog. Ang dalakit di kan kuana. Inawagak ni Onesto. Ngam saan nakasungsugbatan. Pinagwartyaan na kanijak. Tapno jak makapan iji opisina. Kadyak mariribok ni Adelfa. Tita Margot! Anyat na pasamag dito kwarto yung kini Daddy. Kasla din nalapos ni Bagyo. Lisbeth? Oh. Saan mo kami na nakarikapito sa daw? Iso si Merikap matan. Di amo nalipatan ni Daddy ng Enricap. At na magayam. Anyat sapsapulan nyo? Awan ti among iti daytoy Lisbeth. Saan ka amakibiyang? Parikot mi nga gasawa daytoy. Aguray ka man. Talaga ka di apaltugam kumada Adelfa kan Daddy, idi? Agpakpakaasi akken ka Lisbeth. Panawan nakot. Talaga lang, ha? Among gaya man ti agpakpakaasi. Kalpasan ti dandani pa ng patay mo kada Daddy kan Adelfa. Kagura ka, iti kasya inaramid mo! Oh, Benji. Siksikamat yung medito site. Ape, asan kayo nagkuyog kini Sir Amir? Imbaw nak ni Sir Amir tapno ipakamok kada kayo. Ada kailat ta kanan ti makamo ditoy. Awanan ti panahon na nga umay. Iniyawag na kumalatan. Kinapudno na. Dahil tatibilin na. Imayak ditoy. Takayat ka kasarita, Onesto. May ipapanitan niya, Benji. Itay sinugon ko ni Madam Margot iti hotel. Nalabsan mo iti kotse. Nakita kayo kin Adelfa. Anya? Saan ko akayat abyangan ti panagkuyog yu? Naimbaglaangan. Ta saan na kayo ang nakita ni Madam Margot? Tada kasarsarita na iti cellphone na. Agyaman naklaw na iti data na amuakin ka, Benji. Usan lakit ting agdamag ni Benji. Awan ibagakkan ko na. May papankada kami kan Adelfa. Saan ka amadanagan, Adelfa? Saan nakaamadangran ni Margot? Inkuyog ka diti mansyon, taday to yun di maudi arabi imi ditoy. Agawid kami, inton bigat. Sir, agyaman na kiti pa nang isakit yung kanyak. Gapo, tanapateg ka kanyak. Napintas ka. Malagip ko lakit nga ron ti may sa nobyak idi. Kalat matan, saan na nagpakita kanyak. Sinapol ko di Pangasinan. Ngam saan ka no taga-iyay. Pagtip-tipayag mo tan. Numuna tasan ang maikat di pa ng parang ni Sir Amir kanyak. Dakas na dya babae, Dad. Di yung pala kami isina. Talaga kahit na kayo patayan. Nadanon ko iti kwarto yung adasapsapulan na. Dad, paltog laki ti day dya sapsapulan na. Adelfa, ada ka matgayam? Inawis ko amang rabii dito balay, iha. Sige, iha. Agsarsarita kayo pala kami, Adelfa.
Naglaw na kita ni Jake. Ngam nakapanaw ako. Daytalaan, no sinurot na ka. Oh. Ni Benji. Aw-awakan na ka. Hello? Madam, ayan nyo. Mapantayon. Agan andaran ti helicopter. Yak sumurot ka na kayo. Ang Yung nesto na dyan. Sino ti babae kadwa na iti kotsin? Kasla ni... Adamang kamkamat kanya ka kotse. Talaga narigat ka katultulag, Margot. Kaya't nakpay alibasan. Anya alibasan ti ibagbagat. Adalaan napan ko kinasarita. Namamok iti hotel. Kapten, yadayom de helikopter iti batog ti kabambantayan kat iturong mo iti mangliwang-liwang at tao. Apay nga iti tao. Niya ti pagbut nga, Margot. Kapten, tumpalan na. Inton makabatog tayo iti tao. Itad ko ken ka ti sorpresak ngay magaken ka, Margot. Anya sorpresa na ita. Ang nervyos ako bata. Antan sa daka sa pagpanggapan ni Amir kanyak. Ag nervyos kan sana, Margot. Kunakman no naturad ka. Amumit lagayam tagbutan. Anya nga minti pangpanggapam. Talaga ag nervyos ka. Relax ka laeng. Saan ka di? Ako nga da sorpresa ken ka. Amangan no may sursurot nga nervyos ti piloto. Kat may tinag na ti helikopter. Iti batog ti rumyet akakaykaywan. Sir? Oh, apay Benji? Mabutang ka kadimat? Sir? No, iti taaw ti pakatinagan ti helikopter. Mabalin amay salakan tayo pa'y. No ammo yung lakit di, tiyaglangoy. Kapten, Benji, lapdan niyo kuman ni Amir. Itidaka sa panggap na. Sika, Benji. Patsam, apay tinag ko ti helikopter. Saan mo siguro iti panagkunak, sir? Kaslagdwa-dwa ka. Enton makabatog tayo iti taaw. Maamuan yun to. Noan niya ti sorpresa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, kaya kung makita tagapampaya kita helikopter, nakada yun. Ay, dahil nga tati helikopter ni Amer. Isu lang siya mo nga da helikopter na dito Ilocos. Ay, malagip ko manantiya ay na, hindi balay. Kanya nga ta, di kata sa wanda ito, marik-rik na kan kuana. Magkamo kayo perahan kini Adelfa di opisina, Lisbeth. Himbilin namin kanyak ni Sir Amir, ang mapanak di project site. Amang ano mabalin ti sumurot? Sa anak nagbayag. Si Kalat na no kaya't mo ti sumurot. Si Ka Adelfa, kaya't mo ti sumurot? Agbati aklatan, Lisbeth. Madamangan aramidag ti pinatrabaho ni Sir Amir kanya. Ay, si Kalat nga rodan no saan kang agbayag, honesto. Ay, manong honesto ko na kuma. Gumatang kanto lang nga rodan iti merienda. Anya ka ditig kayat mo ang meriendaan, Lisbeth? Uray da kamin kini Manong Jack, timapan gumatang. Nagbayag la ko man ni Manong Honesto iti papanan na. Talaga kayat ko ti sumurot kan ko na. Mabaling ko mamadlata, Lisbeth. Uray tanda kamot ang mamati diti opisina niya. Adaman sa lutsudat kan ka, Adelfa. Pabor ka ka din, no agayan ayat kami kan Manong Honesto? Nasingpat ni Manong Honesto. Nataar kan nataknan. Nagasat ti ayatan na.
Aw, nagasatak nga ron to kasta, Adelpa. Uray asino ti ayatan ni Manong Onesto. Nagasat. Oh, nga, no saan asyak ti ayatan ni Manong Onesto? Saan ang nagasat, dahil a babae? Nakabatog tayon, iti mangliwang-liwang at tao. Mabalin kon ngay pakita ti sorpresa ken kamargot. Anya nga tatay Amir. Benji, iawat mo kanyak ti briefcase nga day ti abay mo. Daytoy, sir. Agyapan na. Ada dito'y briefcase ti sorpresa ken kamargot. Kayat ko asika ti manglukat. Sige, lukat na. Dayta ti sapsapulem a paltog saan ka di? Dayta ti ibagbagat a sorpresa ken ka. Amir, Ita agpili ka. Asino ti kayat mo nga itinag ko iti mangliwang-liwang ataaw? Sika wano dahi ti apaltaw. saan? Sir, Saan ka makibiyang, Benji? Ita mapaneknekan. Ang nakabut-butengak akalaban, Marcos. Mabalin ka ngay tapwak iti taaw. Akagidato ti panang paltog ko ken ka. Aging gahit. Agkintay kak pailang. Kasano na no impay-payso ni Amir. Pinangitapwak kanya iti helicopter. Sa pinaltugan ak. Katlamutan dagiti pating ti bangkay ko ti mangliwang-liwang ataaw. Talaga nakabutbutang akalabanan. Basol ni Onesto daytoy. Diyak mamati. Ani Amir ti nakakita ti paltog iti cabinet anang itulinak. Nagkaduan tak kini Benji. Saan ang mabalin at diyak makabalas? Amo ko na. Awagak ni Onesto. Kita aglang. Noon niya ti aramidan na iti daytoy anapanunod ko. Naipaglangan ta nakita ka. Adita, agriringin ka cellphone na. Hello, ma'am? Saan mo ka di adamagan? Noon niya tinapasamak kanyak, ha? Ha? Dandaninak intapwak ni Amir iti mangliwang-liwang ataaw sa paltugan na kuma. Basol mo daytoy, Onesto. Ne, kanya ko matibasol ko, ma'am. Saan kan nga aging kukunapay? Sikati nangitad kini Amir iti paltug ko. Ma'am, dakay amis mong tinag ko na iti. Awan paltog iti unag tibag. Saan tan nga aglinno ko pay? At daigam ko abaraha para kinit ka. Anya? Anya nga tati aramidan ni Lisbeth. No maamuan na nga adak kinakuyog mo, ababay. Kasladyak mamati. Akabaalan nga aramida na Sir Amir ti imbaga ni Madam Margot. Panagkitak. Saan adakas atao ni Sir Amir? Ita. Siyak ti ipitan na. Kaya't na timang blackmail kanyak. Nabigbig na nga taan ni Adelfa ti kinalugan ko. Nyamatan. Ah. Ni Benji. Hello, Benji. Sa dinutayan mo, Sir Ernesto, Adape lang dito project site. agin inanan ni Sir Amir. Kan ni Madam Margot, Madam ang agin inom. Kinapudno na. Kalkalpas may nagsarita kan Ma'am Margot. Nakaon na lang ang imawag kanya. No kasta, inistorya na king kati na pasamak. When,
Nakigtutak na rod. Jak mamati ang kabaulan ni Sir Amir nga ramidon dahi ti Ernesto. Binutbutang na lang ni Madam Margot iti kunak. Benji, malagip mo kadipay dahi din istoryam kanya kini. Apan nakakitam kada kami kan Adelfa. Binutbutang nak namin ni Ma'am Margot nga ipulong na ni Lisbeth nga adda kinakuyog ko a babae. Saan na kayo nakita iti panagkunak? Amangan no adda sa bali akong daway. Apan nakakita na kada kayo. Mabali na kasta. Saan namat kidi ana ibagaan ni Adelfa ti kinakuyog ko. O sige nga Rod. Bye Benji. Malaksid kin ni Lisbeth. Ni Adelfa lang ti kakakuyog ko a babae. Sino di nawagam, Benji? Ni Honesto, sir. Istorya ko matinapasamak iti helikopter. Itingatwon ti mangliwang-liwang a tao. Ang imawag gayam ni Madam Margot kang kuana. Binutbuteng ko lang ni Margot. Anya pa, tinagsaritaan nyo. Pabasulon na talaga ni Honesto. Nga iso tinangyawat iti paltog kada kayo, sir. Saan to Apollo sa mamuan ni Margot na ita? Ala, lipatan mo tinapasama. Sige, sir. Inakagdigos, dada pa panantayin ton madamdama. Anya nga ti aramidon ni Sir Amir. Numaamuan na nga agayan ayat da Adelfa ken Honesto. Lisbeth, masapa ka rumarin tin malam. Baliwan mi kano tagsasarita kada Mr. Garcia kan kada kiti arkitek. Nga idolwan ni Arkitek Del Rosario. May bayag ka di? Amangan na marabyan kami. Agpaparte kano iti kalding ni Mr. Garcia. Ada ka din ni Maricho? Sumurtak mat ko ma. Nagawid di dyan Manila. Inungtan sa ni Papang na. Iso anak pilitan na nagawid. Ay. Dahil mat namin ang babae. Gunggunana. Ay, sa bagay. Tsak pa'y mabalinti sumurot. Tung palit ti balakat ti doktor asa anak ko na ginom iti arak. Itay pa nga giniinom ka, Margot. Agoy-uyot ka lang arudan. Uray matayak. Sa anak mata napatagkan ka. Saan ka di Amir? Nagdakas ti pagkit-kitab kanya. Saan ka makapagulbud kaniyak? Amok. Nga adapang panggapam kini Kristalin. Kayat mo, asika ti kapaknangan. Apa yung ramraman mo ni Adelfa? Agasam ta kayat na kami pa yan napatayan? Awan nakita mapaltog ko. Saan ka di? Saan nakapilitan? Sana siya, ti malokom. No kayat mo pa'y tiyagbiag, isardeng mo tiyaginom. Tano matay ka, sigurado ngay kasarkon, ti pangiso katakin ka. Kunak man no mabayag ti panagsasarita yung kada Mr. Garcia, kan kadagiti arkitek, Honesto. Sarsardampay lang. Iti nalpasan ti panagsasarita mi. Nagpakada akmet ten. Linikli kam samat lang ni Lisbeth. Sigurado nga wisan na kamanan niya agpasyar. May sala ang deta agapuna, Adelfa. Ngam talaga nagsasarita kami. Ken, abda na patag nga ibagakkan ka. Anya day, Jai? Saan ko kumang istoryaan dito kan ka? Kasigurado, agkintayag ka. Imawag kami ni Madam Margot. Idi nakabatog ka ng ti chapel iti mangliwang-liwang ataaw. Pinagpili ni Sir Amir no iso ti itapak na. Wen mo ti palto. Ani? Nakabutbutang mo daytan? Ngam ko na ni Benji. Binutbutang laang ni Sir Amir ni Madam Margot. Nagsarita kayo pa'y gayam kini Benji? Awag ako talaga. Nakita na idisinuko na ni Madam Margot iti hotel. Honesto. Balasan na kanon ni Madam Margot. Ipulong na kanon ni Lisbeth nga adda kinakuyog ka babae. Kayat mo asawan. Nakita namot ni Madam Margot iti? Di ko na ni Benji.
Amangan no sa bali agon daw iti pan nakakita na kadata. Kasano nga rin tayo yan? Panag ko na ka Delpha. Masapol ang nakasagana ka iti anyaman na mapasamak. No bilang maamuan to ni Lisbeth nga agayan ayat ta. Saan ba't ka na makaturog? Naimbag ko man mabalin ko ti uminom iti nasangar. Awan mat kit ti makakita kanyak. Ay, ti salunat ko mat ti agikaro. Kanamang ano masobra ak man ti aginom kat maladaw ka sumra kiti opisina inton bigat. Makamuditan. Uray pa sila. Pangalak lang iti turog ko. Mabuy, si Taki ti Jack pa nakapagusto. Ninamnama ka makapagkuyog kami manan kan ni Manong Onesto agpasyar. Ngam saan mat? Kasanon nga agpaiso ng maamuan ni Lisbeth nga gayan ayat kami kini Onesto. Anya nga tati aramidan na. Ay, namuan gaya mo ni Benjay, nga kayan ayat kayo kan Onesto. Nakita na kami ngamin kini Onesto ang nagkuyog apong. Saan na nakapagulbod? Saan ko pa nakasarita ni Benji ngam awan anyaman day taken kwa na. Ta agpada kami anak kaawat iti napalabas mi. Hanggang ni Onesto, saan na pa nga mo tinapalabas yung kan Benjay? Diyak pa'y maiturod nga ipudnukan kwa na amang. Anya ko matipagbot nga. Saan mo nga uraya, nasa balik ipagamon na. Tamang ano dahi tanto timang dada, liti relasyon niya. Idigal man pailangan nakasangpetak, Dominic. Wan, agsagsagana ako na sumrag iti butik. Adakan pa pananidang ita. Aniya? Sika talaga. Mabalin mat. Sigurado ka kadi iti dayta? Madam? Ni Benji. Sige nga Rudan. Bye. Oh, Benji. Di nakapayla inuray iti baba. Sublyak to pa nga amin ni Sir Amir inton madamdama, madam. Awan ti bibiyang ko. Saan nakapagpungtutan, Benji? Nasakit payla ang ti ulo. Gapo iti pan nakabartek ko iti rabi. Masapol ang makapalisak. Riripo kag ti biyagyo. Aglalo ka ni Amir. Nasakit ti ulog. Nasobrak mo ng tinminong iti arak iti rabi. Tita Margot ti mo awag. Hello! Kumusta ka, Tita Margot? Nasakit ti ulog. Nabarte ka kiti rabi inkarigata ti simrag iti butik. Nasaya ata napilit na kamat lang ni Daddy ang nagsubli dita Manila. Riribok ka talaga. Amok. Kagurgura naglaunay, Lisbeth. Agyaman ka, iti dahil ama-amuam ka niya. Anya ko matipagyamanak ka? Saan ka namin na nakasarita, iti? Nakitak ni Onesto nga nagkinag-uyog na anak pintas a babae. Anya? Sana po no dayta? Siyak lang ti mabalin nga ayatan ni Onesto. Sikalaeng ti mangay ayat kini Onesto. Gapo, taadan kaayat-ayat na. Takasano ti panakamom iti dayta ha, Tita Margot? Agyaman ka. Tasaan ka pa'y abinirngasan? At agar nakita ka kadwa na a babae. Kat gaputa nakita yung nga kadwa na babae, nobya na matan, kasta? Nalasin mo ka din o sino da dya babae? Oh, interesado ka matlangan niya. Nasakit ti ulok. Sandak ko mapagpugtutan. Ang dala ko ba iti
Isang wanak tayo siya babae. Di naman patong pakon. Jak kabain, jak syuman kanyak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan na ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sigurado ang makapumtot launa yan ni Lisbeth. Isong initip ng ti cellphone na. At adaman nga tanti pungtot na no nalaasin ko na ija babae. Ang asino mat nga taday jay. Uray asino pa taday jay. Nakipalas akong iti inaramit ni Amerika niya. Ti anak na ti pagikaro. Kat sumarunok taday jay nga honesto. At danto pa nagrinisot mi ana impak iti dayjay alalaki. Naragsaksagit iti bigat mo, Margot. Asino yung kinasarita mo iti cellphone mo? Nidang dayjay, Amir. Talaga naragsaka. Gaputain padamag na adakkel ti sales kabayatan ti kawan ko. Dakdakkel ko mapaya. No saan ka ngayon ba ija Ilocos? Agbababawi aka talaga. No apay nga imayak ija Ilocos. Amang ano natayak ko man. Kat saan dan anasarakan ti bangkay ko iti mangliwang-liwang ataap. Pagpampanunutam raitan, Margot. Ulitek, sa anak akabaalan akalabanan. Dahil dati panangipagarap mo, Amir. Ngam, at tanto altap mo kaniyak. Nasapa pa lang, sir. Ng trapikan. Sapay na gano tinaskan nga si Kaswak ija opisina. Nasurok kami na dua alawas ta ija Ilocos. Padasan tati magna iti sa balyadalan, sir. Sige mga ron. Malagip ka. Nasingid ka kani honesto, saan ka di? Awawagam ka di? Saan, sir? Ibagakin ka na ito eh. Tatalkan ka unay, Benji. Amangan ngamin, nuaddan to sana magustuhan ni Honesto iti kumpanya. Kat maalukoy ni Mr. De Los Reyes nga agsublikan ko na. Kat iso, ti mangimaton iti processing plant. Sir? Padasem to man ket nga awagan. Kat tingi-tingem ti karirik na. Kunak man ta ni Lisbeth dito opisina yung Honesto. Agmay sa ka magayam. Saan mo kati akayat adwa talang diti opisina? Honesto, ang mga nun yung ipampanunutan. No, kas pangarigan laeng. Nakasagana ka mangikasarkan ka, Adelfa. Saan kumapaya ka dagitoy? Diya ka muna ka sa nungay pudnokin ni mamang ti relasyon ta. Ni Lisbeth. Saan man nga nasumrak? Hello? Hello, Manong Honesto. Sikapay lang di maka mo dito opisina. Oh, taapay. Aglalado ta ka na bigatan. Masado ta ka bumangon. Bye. Bye. Saan ka nasumrak ni Lisbeth, Adelfa? Adda atap ko. Nabartak manan igirabi. Binagbagaan ni Sir Amir ni Lisbeth. Asad na nga nakumanti uminom iti arak. Angam, dilasapay matlang nagnakam iti pan naka-hospital na idi. Saan nga nga tanatagsa na problema na, Honesto? Oh, anya kumamit. Baknang da. Maaramid na amin na kayat na. Saan mo taginabak ng timang paragsak iti may sataw? Saan nakadandan na tinana? Mabalin matakas ta. Nagasgasat pa ilang iti siya. Aging nga minita. Tsak pa'y amo ti kinasya sino ti ama. Adelfa, nukas pangrigan makitam ti amam. Anya ti aramidam.
kamuno ka sa nga sumbatak dahil sa ludsod mo, Onesto. Luapay nginyas pingko ti bagit kini Lisbeth. Nagasgasat ka. Gaputa sikat inayat ko. Onesto, saan nga taday ka ti problema na? Luapay saan namat na mauro yan ti panagdaton mo kan kwa na? Saan nanto ang maura dayta, Adelfa? Gaputa ay ayatan ka unay. Benji, sa dinutayan mo? Adaak dito yung coffee shop, madam. At ang amin nang ipaunan kanyak ni sir. Ore, madam, damang agsublyak iti opisina na. Adda kayat ko adamagan kan ka, Benji. May papan ka ni Onesto. Anya ti maipapan ka ni Onesto, madam. Idilibasan kayo kumaki ni Amir. Nakitak ni Onesto. Adda kadwa na a babae iti kotse. Hindi. Diyak amo tayo ta, madam. Awan ka diti may istorya ni Onesto kan ka may panggap iti babae. Kasla jak mamati adi yung pagsarsaritaan ti may panggap kadagiti nobya yo. Masapol ang mapagdaarak ni Onesto. May panggap iti daytoy abanag. Sigurado ak. Ani Adel pati kadwana. Idi nakita da ida ni Madam Margot. Amangan. Adda sa bali akong panggapan na. Hello, Benji. Nakawag ka man. Adda ngamin ibagakin ka, Sir Onesto. Sa dino gayam ti ayan mo? Agman man ay huwa kita yagrin ti cellphone ko. Kapkapag iti project site. Agsubli ako ni opisina. Sana simrek ni Lisbeth. Kat ni Adelfa ti kadwak. Imawag ngamin ni Madam Margot kanyak. May panggap iti pan nakakita na ken ka. Nga dakad do mababae. Anya? Saan nga ta? Aday tatisan asimrekan ni Lisbeth iti opisina. Amang ano na idanon matan kini Madam Margot. Nga adan nobyam. Nailasin ko ti kotse ni Lisbeth. Ti amok nga rod kat madanon ko diti opisina. Di manong Jack tinagmaneho. Binaw ni Lisbeth. Takayat na kano kasarita. Kasta ka di. Talaga asaan asimrek. Amang ano talaga matitibagina? Saan mo ka sa rungkaran? Tapno kumustaan? Awagak tulangin. Bueno, agkuyog ta. Saan ta mabalin ng agkuyog, Onesto? Umaynak to ka na supunan ni Manong Jack Inton malam. Sa itulod na to yung balay. Napatag nga rin tibaganakan ka. Dua kayo lang at atikayat nangagsarita. Adelfa, awan matisang sangwam. Mabit lang tagpaala kiti katulong iti merienda, ha? Agyaman naglangan, Lisbeth. Saan na ka mabisin? Ay, tinasaya dito'y ka namang rabi, ha? Itulnog na kantulaan ni Manong Jack. Aganat ka kankwa na. Takumpormila pa pa, iti mailuglugan na iti kotsek. Saan nakmat nga tabastusan? Kasta una iti panangkid day na kadagiti napipintas ng empleyada. Makikumpetensyamat ka ni Manong Onesto. Ha? Ni Manong Onesto? Wan, Adelfa. Kunanit tita Margot, nakita na ka no ni Manong Onesto nga adakadwa na babae iti kotse. Anya? Adelfa, nabayag kan iti opisina. Amang ano amom no asino kadagiti empleyada ti kumpanya ti nobya ni Manong Onesto. Siya kan anawaam nga aginom itinasang ni Ramil. Apay asaan kayo magsaro kini Benji? Jack ko mapanunod ka ginamit ka arak. No sana kapokin ka. Apay asyak ti pabasulam? Anyat orasan?
Na-traffic kami pa ka ni Benji. Ngam, imununa kami pa lang nakasangpat ng sika. Nagawis nga rod ni Dan. Kas kada kayo. Na-traffic akmat. Adya ka di nga oras, nagserser na tibutik. Ang mga nun nakalukat pailaan. Pinanawag latan itay. Oh, anya pa'y ti kayat mo ama-amuan. Siyak samat ti pagat-atapa mo. Sa anak, ngagat atap. Sika lang tinaimon. Asawa na, at nakarbangak ngagdaman. Oh, ibilang nakmatlagayam nga asawa. Anya nga minaya, ti panay pagarup mo. Uray saan ta nagkasar. Agdindin nata kasagasawa. Oh, mamati ka. Ay, rabi, naritulog na ka na diyadyak. Nga pala tararamidom dito, isala sa Delfa. Agtugtugawak pa lang, amang. Naguray ka, pangasod ng itulnog kang ka. Ay, katniunis to akay nayat mo. Pinayaban lang kami ni Lisbeth, idi mansyon da. Ni Manong Chakmat lang, tinangitulod kanyak. Napatagsakit di tinagsaritaan nyo, di day diyang anak ti amom. May panggap ka dagiti empleyado iti kumpanya. Amangan na mo ka na sino tinobya ni Onesto. Ha? Kano si katinobya na? Day tangarot ti problema ka, amang. Agat atap samatan ni Lisbeth. Nukas pagarigan madugdalan na si katinobya ni Onesto. Kanya nga tatirami din na. Day ti problema kita, amang. Ay, kagat maturo ka. No siya lang, awan sirbe na dahi ta. Apag buy-buy atap. Inmarubayan na kita iti sango ti mansyon. Nauray ko ti panangitulnog ni Jack ken Adelfa. Napaot ti panagsarita da. Atapag kami ipanggap iti naidanon ni Benji kanyak tinagsaritaan da. Anya ti kaya't ang mapasamak ni Ma'am Margot. Panagkunak. Makagura kanyak dayjay. Ket kaya't nakabalsen. Nadagsamot kami ti inaramid ni Sir Amir kankwana. Ket na maamuan ni Sir Amir ajak tinungpal ti bili na kanyak iti. Anya nga tati aramidan na. Ay ayatak ni Adelfa. Karbengak ti agayat. Hello, Tita Margot. Talagan sa maililiw ka o na'y kanyak, ha? Nagmurmurenak may nawagan. Nagsarita kayo ka din kini Onesto? Wan, idi kalman. Gaputa sa anak asimre kiti opisina idi kalman, inawagan nak. Gaputa masiknan o na'y kanyak. Noanyat napasama. Talaga nalailo kanyak ni Manong Onesto. Dinamag mo ka di, ti may panggap itinakitak a kinakuyog na a babae. Nupod no ti ibagbagam. Asino, dadya babae? Amangan no makigtot ka, no ibagak ti kinasya sino dadya a babae. San mo laki ti ama aklon? Asino ngamin? Tiyawanan pa iningagsyuman. Tinataal naman ang tipikat ko. Kaya't nan sakit niya jak man ang sumra kiti opisina? Sinisim na kayo mi tirabi. Naimbag ta sana nakadlaw ni Manong Jack. Di kamat nga ti Manong ni Jibalay. Sinapak ti imay diti balayo, Adelfa. Kaya't ko maamuan. Noan niya tinagsaritaan niyo kini Elizabeth. Dinamag na. No asino kadagit empleyada iti kumpanya tinobyam. Anya? Agat atap ni Lisbeth. Amangan no ta nakaidanon kan kwa na nga gayan ayat ta. Kat tiltiliwan naglang dirabi. Mabalin nga awan pa'y panagatap ng agayan ayat ta. Ngayon, kapot taada na ibaga ni Madam Margot kankwana. Ha? Ni Madam Margot?
Apa yun, Nesto? Ni Benji tinakibaga kanyak. Agsarsarita kayo gayam kini Manong Benji. Iti kalman lang. Inawagan nakmatlang ni Madam Margot. May ipapanitipan nakakita na kanyak. Nga adda kadwak a babae iti kotsek. Katsi ka deta, Adelfa. Malagip kon. Idi nagkaputa iti karinderya. Nalasin nakmata? Mabalin na saan? Isungay na ramraman na pinalutpot ni Benji. Kaya't nakabalsa ni Ma'am Margot may ipapaniti paltog. Honesto? Nupay, saan nga inaklo ni Sir American Kuana? Awan sa baling atapan na anangala iti paltog. No saan asyak? Isu akayat nakabalsan. Babaan iti pan nakadoktal ni Lisbeth nga agayan ayat ta. Kaya't na tayo ariribukan. Pagapaan na kayo kini Lisbeth. Kasano nga ro dayto yan? Dahil tati sa ganaan ta, Adelfa. Masapol ang maawatan to ni Lisbeth. Asikati ay ayatek. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumarunong ngayon kami patangatang. Ni Daddy. Saan nalaki nga mo ajak simber iti opisina iti kalman? Saan nakatangin polo ni Manong Ernesto? Uno ni Manong Jack? Jack to ba ipuro di ba nag-chichiks na? Hello, Dad? Apmok, ati ka pasimra kiti opisina, iha. Isang inawagan ka. Anya ti ba kayo, Dad? Kaya't kalaeng, ako mustaan. Awan problema yo kanya. Ni Tita Margot, ti kasarita yo. Apa ni Margot? Baka mo kayo lang nga nagdamagkan ko, ana. Saan nakakaskan ko, ana, ama nagipulong? Noon, nanti sa baling ay bagayo kanyak, Dad. Inakagdigusan. Nang nagkutipan na kisaritam kin ni Lisbeth. Sakbay asala nga din na. Siya kunti makisarita kin ka, Amir. Ti pakas daawak launay ken ka. Adala nga rudong negosyo, apaka kumikumam. Masagong pa lang ariribukan ni Lisbeth. Saan ko ariribukan ni Lisbeth? Tultulong at laan? Anya tultulungan ti ibagbaga. Amok nga agpatpatay launay ni Lisbeth ken ni Ernesto. Ngam ti dakas na. At damat nobya na. Anya ti kunam? Sino? Diya ka mo. Ngam nakita nga ada kinakuyog na ababae iti. Nakalugan da iti kotse na. Gaputad la kinalugan iti kotsena at apambatan nga danobyanan. Nalasin mo ka din no sino da dya babae? Saan? Ba't lagayan? Nalawag, apanggap mo lang timang riribo. Italaga namak na ita. No dan nobya ni Ernesto. Kasanon ni Lisbeth. Kabaalan na nga ta, aklunan na ita. Manipod kinaubing tiyanak ko, may salaang nga banag, tinagsakitan tinakam na. Idinagsina kami, kadilo rebel. Aging gaana waswas ti kasarme, kat nakiasaway ti Amerikano, ang nobyo na. Ngam, anya taramidak. Nagore ka. Saan nga ta? Nagibalbalos lang ni Margot. Awan sa baling atapan na anangalay ti paltog na, no sana siya. No muna. Ta nagbutang, hindi pinagpilik. No ti paltog na. Wano iso, ti tapak ko iti taaw.
Pinaon ko ni Adelfa iti opisina da ken Emily. Tapno saan na kami masangbatan ken Elizabeth. Adududwan iti opisina. Aging ga iti kabaalan mi ken Adelfa. Saan mi nga ikkan iti gundawin ni Elizabeth nga agatap kada kami. Ngam awan pa ni Elizabeth. Anya ti plano na. Saan man nga tanasubrek. Ni Sir Amir ti mawawag. Hello, sir? Ano? Nakadanon ka din ni Elizabeth dita? Saan pa, sir? Saan pa yan nakadigos ita inawagag? Mabayag agpulas na dyan. Kumusta ti kumpanya? Nasaya at mat, sir. Awan ka di matlaang, ti problema ka nagtimpliyado. Awan, sir. Alis to da magtrabaho. Awan reklamo da, tanang ato ti sweldo da. Ken kompleto da iti benepisyo. Nasaya tunay no nanayas ti panagtaray ti kumpanya. Isa no mabalin, awan ko ma ti agkakarelasyon di ta kumpanya, tapno sana manadael ti trabaho. Sir? Ay talang di may baga konesko. Kasla palpaliigon nak. Anda nga ta panagatap na. Dahil dapat ti problema kanjak may ibagbaka kanya Adelfa. Anyan to nga tati aramida na si Ramir. Masapol ang nakasaganak. Isun sakit yan nagkuyog da kanya Adelfa idi. Napanda iti processing plant. Tada pa nagatap kanjak ni Sir Amir. Nga amangan magsubli akto nga empleyado ni Mr. De Los Reyes. Ay, nawagwag mo't langan ti panakalamin ko. No nakadiko merak kapiti lamin na, ay malamin aklat na. Ay, isa no kamapan kita andag iti kalday. No adamot la maarab da, iti nakaibulusan da. Ay, pasaray nga min makadanon da iti bakir. Narigatan, nuhadda mapukaw kadakwada. Adda kag dagiti manibrong iti kilawin da kaleng. Pasensya ka iti panakalalaw ko manong honesto. Abos sa jak si Merkedikal man. Ay, mabayagak namin nagdikos sa naglamin mo't ngamin. Adan samot heater. Nadadahal sa tanakapudpudot matan. Isa binilin ko ni Manong Jack amang sapuli ti mang tariman iti shower. No saan amapan manan ag chicks ha? Ti caretaker la kumalatan ti kinasaritam. Amangan no adam amuna tubero na. Ni Mang Jack latan. Awan mo tararamida na ah. Ay, ni Gayam Adelfa. Apay nga may saka dito opisina. Adararamidan da kin Emily. Ah, ang mga no da papanan niyo. Si kalatan ti mapan di project site. Taaya baklat tama ni Adelfa akaduak dito opisina. Kay bagbagaklaan? Ako na ti cellphone mo. Ni architect. Mabit lang ha. Hello architect. Anya? Awan ni Mr. Garcia? Napa ni Manila? O sige. Umayak dita. Adapi aramida. Bye. Talaga mo ti Mr. Garcia. Sinurot na ka di Maricho di Manila? Tidagas na no nagsinuglan ti Maricho kan tinobyo na. Napaniti project site ni Manong Honesto. Tanda ka na pagsaritaan da kini Architect Del Rosario, Adelfa. Dito'y kalata kami na opisina tapos saan ka na paayaban no kasapulan ka, okay? Ada ngamin napatagay na ramit mi kinimanang Emily, Lisbeth. Mabutan kan sama tadudwa kayo lang kan Manong Honesto dito yung opisina. Lisbeth, nasingpat ni Manong Honesto. Pudno la unay day tangay bagam.
Sigod asaan ko nga italtalat ni Manong Onesto. Ngam, kasi tinestoryak kan kay di. Gapo iti pa nga si kaso na kanya, kidi na barte ka. Inot, asim mingat tirik na kankwana. Lisbeth, Kasla, ada kayat mo ibaga kanyak? saan ka kumangaminan nga ginom? Ay, thank you. Iti dahi patigmaan mo, Adelfa. Masurunak lang amin kin Tita Margot. Kasla iran-rantang natin ang sutsutil kanya. Sa dino, ti papanantaman ni Dominic? Di mo ibaga nga daman ng darayan taapas kan. Di tabalayo lang? O sige, inton malam. Uray isap-sapak ton. Sige nga rodan, gatne, ada customer. Nala daw asimrek ti kadwag. Okay, bye. Nagpayang ngami ng ti kadwag. Idakas na. Kung saan na sumrak. Kapilitan namang Ricky pagtulat. Nung ahapay at mapagkudkudan ni Dominic. Ada ka man gaya man dita project site, Sir Ernesto. Madama nga agkap kape, kat nalagip kang awagan. Pinayaban na kami ni arkitek. Awan kami ni Mr. Garcia at kan dito Manila. Dumaradla daw lang ko maimawag ni Sir Ramir. Dahil baga kumati nagsaritaan mi. Kahit mo kadiya kasarita? Madam na malatan. Uray saan na amamuan day tuyen. Ta nagsarita kami ng kadagiti arkitek. Anong babalin? Naparapartak ti nakalagpas ti pasdek. Dandanin sa amatan malpas ti pasdek ka Sir Ernesto. Ado pati kurang na. Kan may isa, at da pinaator ni Sir Amiridi. Awagan nak ni Sir Amiridi may sa cellphone ko. Saanan ang istorya ni Ernesto? Tinagsaritaan da kin ni Sir Amir. Nabayagan na dyak nakapasiri ti bye-bye Manong Onesto. Uray sumurot ni Adelfa. Uray da kay latan ki ni Manong Onesto. Lisbeth, ada ngamin paskan ti karo ba mi? Kat inyo na'y unay ni Mamang, abasapol amapanag to. Di ma, awan ni Mamang mo iti lugar yo, Adelfa. Aday di Nueva Ecija. Inawagan na kita'y bigat amasapol amapanag to. Masapol nga ron amapan ka. Awan ti problema iti dayta. Ano nulaang ma? Agyaman naglaunay, Lisbeth. Manong Onesto. Apa hindi ka mata nagsasao? Da kami malatan kan Adelfa ti eksarsarita. Dangdangan kaya. Saan ka makapagsao, tanapas na kakitiar aramidak. Ay, si kaman ti mga ramit iti dayta. Tagsarita kami kin Manong Onesto, Adelfa. Masango na kadi ako yugan inton madamdama, Manong Onesto. Sige, numalpas laki dito trabaho. Thank you, Manong Onesto. Ngam, naragragsak ko mano kadwata ni Adelfa. Okay, inton maminsan laangan. Wan kayam, agpipiknik tayo tumankit di yate. Aywan, malagip ko gayam ti yate, Lisbeth. Saan nga inusar ni Sir Amir idi nagbakasyon da? Nagadumat ngamin kinakakumikumanda. Sakit dinteng ni Tita Marcot anang riribok. Abustag may sak dito'y butik. Man-manong pa'y taggatang. Makapasadot. Isap-sapak laang ti mapan iti balay de Dominic. Oray tiyayak to na mga aldaw. Nakalagip man ngayon mawag ni Amir. Amir! Mailiw ka kadimat lang kanyak? Saan mo kaya pakamustahan ka? Magumikom ka kadi? Man-mano ti customer.
Saang may saak. Makapasadot nga ron. Kat ni Dang. Nagbakasyon. Barang adan to ninton madamdama. Awan matay para lakom eh. Kasta talaga tinegosyo. Sana kanayo na piyesta ako nada. Kat Dadya Dominic. Saan ko ka empleyado dayjay? Supplier ko. Kun man-manumat nga umay dito eh. No, ang sasadot ka. Mangrikap ka lang, tagawid kan. Apay ko maamang rikapak. Ibagadan to pa maluglugin tinegosyo. Sige nga ron eh. Awan matlat na patag may pagkana kanya. Kaano pa'y ngamin? Nadabibiyang na kanya. Nakarikap mo ti pwesto ni Madam Margot. Kunak no saan aday ito itay? Namin ano ang nagsubliya? Kapilitan na nagdamagak iti security guard. Nakita na kano, arimor ni Madam Margot. Amangan kiti, no napanangal daw. Oray siyak. Mabisinak matan. Oray. Taimbili ni Sir Amir itay. Amangal dawak tulatan. At dangamin sa nga ili na itay. Saan ka nga umasidag unay kanya konesto? Amang ano madlaw na ni Lisbeth? Napan ko kinita iti private room. Matmaturag. Adelfa. Agan anos ka kuma. Maawatan ka. Sapay kumata saan ka masulisog. Saan to ang mapasamak dito, Adelfa? Ipaspasagad di Lisbeth irik na no daduma. Ngem, saan nang iranran tati mang sulisog kanyak? Adamat delikadesa na. Naimbag ta saan nakakinagura. Itaimbagak asan ko man nga gininom. Aklunat, makarig na kiti imon, honesto, ngam isaksakit ko ni Lisbeth. Pangayam, imawag ni Benji itay. Kumusta mat ni Benji? Nang kumusta lang? Nalagip na timawag, tawan araramida na itay. Apagbit lang ti panagsarita mi. Tagsarsarita kami mat ngamin kini Architect Del Rosario itay. Sir, nakarikap pa ilang ti butik ni Madam Margot. Nakarikap itay Aldaw. Aging gaita, nakarikap pa lang. Amang ano saan na nagsubli, sir? Mabalin na nang lukat mo't lang, itay nakapangal daw. Ang nagsapan anang rikap. Saan sabot nga agbayag ti negosyo na. Napanan nga ron na. Amang ano nagawid din ni J. Mansion, sir? Papanantay nga rodan. Nagawid dapat tag. Mapanda ko may tibalad na Mr. De Los Reyes. Ang nasapo na may pakadak nga muna. Benji, amangan no kaya't mo tiyag happy-happy. Ay, da kayo sir. Nakursunada yo. Sumursurotak matlaan ka da kayo. Narigat no pasig at trabaho tin into na rin. Kasapulan tamot kagaliwaksay. Nasurok at alawas tayo inja Ilocos ngam awan gundaway tayo ang nagaliwaksay. Uray, nagiilom tayo na kumaitiyate. Awagak man pa ni Margot. Agtuwag kayo pailaan, sir. Tapno saan kayo amaktangan? Saan nakapakadanagan? At ada amaktanganak no nakatugawak ng malmalam. Di ba't sumungbat? Saan di nung atatayan na? Amir, apay? Agtultulag kami kan ni Benji ngag happy-happy inton madamdama. Amangan, no kayat mo ti sumurot. Ang ka. Apay akas ta titimag mo. Nabartek ka kanit. Nakainumak lang.
ada dito'y balay dada. Kasangsangpag na ngamin. Eh, sige nga rin. Hindi pan ka malangan. Makamu ka, no di ka may soro. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngayon, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga at subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patalatang. Ay, nagsarsarita kayam daw ni Stoken Benjay. Kahit may panggap ka na kayo nga gayan ay at ipagsarasaritaan da. Kaya maging gay taasan mo pa yan ipudno, tinapalabas yung Stoken Benjay. Diyak pa'y maiturad, amang. Nga masapol ka di pala nga mamuan na tinapalabas mi. Basit dahi ta, di kinapudno, kinkwa na. Amang, Kasanon no sa balin to, di pakaamuan na. awan sa bali makamoy ti relasyon mi, amang. Nalimad di ayan ayat mi di. Ay, kasanon, no ni Benji ti mismo ang makaibaga kang kwa na. Saan mat nga ta, amang? Nakakatawa ka dagiti masabat ta, iti pampanag na ta, iti igit ti paypay, manong honesto. Kasta una iti panang taliw da kadata? Amang ano mapagbidutan data nga agayan ayat? Saan da kami ang mapagbidutan kat nakadagdagat mat kanya. Ay, antumat nga mi na si Murot ni Adelfa. Angam, no si Murot, ang mga no umapal. Lisbeth, Ngam, iti day jaya kinapintas ni Adelfa. Panak ko na, manong honesto. Awan pa nga tatinubyo na. dahil ito tijak masumbatan. Ay, day gayam ti ate oh. Makita manipod dito eh. Asidag no kitain, ngam adayo day jay. Inton adda naan anay panawon ta. Aglugan tanto iti ate, manong honesto. Agpiknik tayo ti tao. Mangitukot tanto iti adu amakan. Arak kan pulutan. Gaputa di mo kaya ti agino, manong honesto. Imbis nga di mansion ti pangrabyanta, mangan talangan dito restaurant. Lisbeth, likli ka mo ti arak. Amangan na makaala ka iti sakit mo. Oh, talaga mo niya. Masaknan ka una iti salon at ko. Di mo kaya't nagsakitak. Numaaman ni daddy masak ti kaduang nga uminom. Maungta naklakit di. Diyak kaya't asyak tiga po na maungkan ka. Iso nagkuyok ta nagpasyat. Saan ta nga ginom? Kalpasan ang makapangrabi ita. Itulnog ka na di mansyon tapno makainana ka. Di kailangan mansyon nga ituloy tataginom. Masansan ka nung dariribok iti dajabar anapananta o kasta rumabin. Kababay napakadamdamagan no ko. Saan kayo umot nga rod agagangay at tao, sir? Milyonaryo kayo ang negosyante. Mabalin nyo kumat itumapog iti politika. Nabayagan nga alukuyin dak ngagtaraya senador. Ang bayaman da ito. Nariribok ti biyag ti politika. Podno launay ta kunayo, sir. Ijay lugar mi. Idi napalabas nga eleksyon. Adda dagiti agkakabagyan asa nagtitin nagari. Aging gaita. Sanda pa'y agpapada. Ti sinuportaan. Bayaman na pagsarita na ito politika. Wan gayam, sir. Awan matlaangan ni Madam Margot. Saan na kayat ti panawa? Makamo no makalay ti sakit na. Tapno saan taunay ang makaado iti inuman, sir? Inak gumatang iti pulutan. Naimas ti sidsiday jay. Jay sigod na paggatgatangam. Adayo matunay. Traffic pa. Adaw ti karne di tarip. Adagayam amo ka naimas a pulutan, sir. Presko atuna. Kagat-gatang laang ti katulong. Naimas a pulutan.
Apaman na tulong ko ni Lisbeth. Nagdiretso ako dito balayo. Kapag isumata si Mangpat ni Manong Jack. Nakitak ni Manong Jack itay malama. Ada kasarsarita na balasang iti store. Nakadanon pa gayam dito balayo tapno ag chicks. Pangliwliwan na lang ata iti bagina. Nasingpat mo ta kasarsarita? Kumusta ganti pa ng pasyaryo kini Lisbeth? Nagpasyar kami lang iti igit ti baypay. Sa iti nalpas kami anang rabi intulnog kan. Kunak magdiretso kayo di mansyon nga ginom. Kung tan naklakit din Sir Amir, numamon na kasangsangok ni Lisbeth ng uminom. Ang mga nagipulong ni Mang Jack. Wano, kabutang mo ang mabartak ni Lisbeth, tama nga masulisog ka. Agtapalak, Jack ipalubos ang masulisog ka. Jack kahit apasaktan ka, Adelfa. Agyaman at launay, honesto. Kasanunodom tang ti panawan asulisugan na kan ni Lisbeth. Minang pagkaanak ni Manong honesto. Asa anak kon nga ginom iti nasangar. Talaga na nailo kanyak. Nung jak madla na oray yan yung pagka nang ayatan na. Nung kaslang nobyo kami itayan. Malagi pulakat nga rutim pagka ni Tita Marcot. Makapumututak man nun itintay dyan nga siyuman kanyak. Uminong maklang basit. Pangalaki titurog ko. Wow! Naibus mo, ti may sabot iti ara kami. Nagbingayan ming ininom kan Benji, tinasurok kagudot, bote ti arak. Sobrami pala di kasangsang tayo. Saan mo amadlaw, anabarte ka? Nasikap kamat nga minakasango nga ginom. Siya, ti talaga nabartak. Kaya't mun sa talaga tag sakit. Ang mga ikarkararag mo, mataya ko na, Mir. Makita mo. Noon niya laditan ti sungsungbat mo. Siyak na ti amom andil tilawag. Amom nga ron na niya aramidan ni Lisbeth. Di mo matpantayan. Amom pa iti mapasamak no ang padadaan ang partak kini honesto. Pinanawan ako. Sala mabalin na mapasamak na ita ngayon baga ni Margot. Masapol ngay kasar ni honesto ti anak ko no kasano. Yak nabutan ti ay ni honesto di rabi. Ang mga no rabi launa idain. Ay, ni Victoria Tilili wag ka makita. Saan pa'y nga ron ngayon mauawag, amang? Ay, sika kumalata na ti umawag. Ag-text, wano ag-chatak ko makankwana ngam amangan no makasingaat. Makumikom laki ti dayjay. Amangan no sika ti Aurora yan na makasarita. Wino makisarita ko na kuma. Kita no naka-online inton madamdama, amang. O sige, mapanak pagdigos. Ay... Sana nag-istorya ni Adelfa. Noon niya tinagsaritaan na ka ni Honesto. Sa bagay, awan sa mo ti problema ti relasyon na. Dahil ito'y manunod di kunak na makibibya nga kalaklakayan. Nagsapan ni mawag ni Sir Amir. Nasaya at mat. Jak nasangot imawag kan ko na di kalman. Hello, sir? Honesto, nakasaritam ka din ng iti arkitek. Imawag ni Mr. Garcia kanya kiti kalman kat adda karo diti Manila. Well, sir. Imbaga akong kadakwada.
Tapno daras ti panakalupas ti pabrika. Wala, tapno mangrugin. Mabalin na kanang iti masungat nga daw. Umayak man na di tayo Ilocos. Kung gaya, ada namagagkan ka may papan ka ni Lisbeth. Anya day jay, sir. Anay ko, nagsakit ti ulo ko. Pasit na tinayang ko iti rabi ingam. Kasto nagsakit ti ulo ka na karing. Kasto mapisi. Sa kapay ni daddy ti mo awag. Natat oras na ya. Hello, daddy. Oh, kaslang kakapsat ka. Nabartag kakalimanan iti rabi. Daddy. Saan ka makapagulbud kanya? Madlaw ko iti timag mo. Kan nasa panginawagak ni Honesto. Nagkuyog kami nagpasyar kan manong Honesto di Kalman. Ngam saan kami naginom? Anda ka no, di aldaw at di kasimrag tanabartag ka. Talaga ni manong Honesto, awan mailimod na kada kayo. No siyak tinagsao, awan makapalusing-sing. Da kayo lang ka ni Margot, isang nagtungtung pal kanyak. May sa akin minom idirabidad. Sa basit lang tininom ko. Nagsakit matan ti ulo ka na bigatan. Kat, saan ka manan sumrag iti opisina? Sumrag agdad. Anya pala ti oras. Agdi ko saklaan. Promise, sumrag kak. Kan sa anak ton nga aginom. Taray tangarudan ti kutsi. Puspusin na andak ay lang dagiti mang sarsaro no kanya. Ay no, nagpuisit. Naisong kalagayan. Kasano, no dinong partak, mapuutag lang ang taako ni ti ospital. San ang mabaling amatayak? Talaga anak palaluwag tinaginok iti rapi. Naimbag, tanayawit ko pa iti bagik. Awagag to ti paralago iti butik inton makadano na iti balay ta Dominic. Anta ka nun ni Dangi Jay. Nagsapan. Nalpasan na nagsarita kami ni Kinidag. Hindi kalma na sumra kita. Tsak mayulo jar aramitek. Adelfa. Apay Lisbeth. Anya ti may tulong ko kan ka? Siya kung ti umasidag iti lamisaan mo, okay? Aday pakita kan ka. Anya tita? Kayat ko makitam dagiti pictures mi kini Honesto iti ti bye-bye. Kita mo? Nagpintas si Alamian niya. Kaslang nobyo kami. Anya pa nagkunam Adelfa. Agkabagay kami kati kini manong Honesto? Guwapo ni manong Honesto. Napintas ka man. Nagkuykuyok kami kan manong Honesto? Kan ori nagsangsango kami nga aginom iti mansion? Awan ni bagbaga na may panggapitirik na na. Ngam, kas makitam dito eh. Kas nagayan ayat kami mata. Nasaan ka di? Lisbeth? Ada basol ni manong Honesto kanyak. Impulong na kam ka ni daddy? Salangada kinton madamdama. Bueno, Adelfa, adaag pa lang dito project site. Anya? Umay dito ni Lisbeth? Honesto. Apa akas tatatimag mo? Dadadijak na tarantag iti luwag. Impakita na kanyak nagitiladaawan nyo iti ikit ti baybay. Kas nagnobyo kayo ng bayso. Adelfa, datati agayan ayat. Patpatkin ka unay. Ang adan ni Lisbeth. Madamdamatan itong nagsarita. Hi, manong Honesto.
Ngam, adabason mo kanyak. Impulong nakgan kini daddy. Maipapanitan niya. Dahil di dyan kasi sarag iti opisina na bartekak. Pasensya kan. Diyak makapagulbud kan Sir Amir. Saan ka kumagumura? Pagimbagamat lang ti amin. Di ka madanagan, Manong Honesto. Saan ka kakura? Agyaman nakpaikit di. Agyaman nak na maawatan nak. Oh, api adinano nak diti project site. Ang pakadak ko ma. Agawin ak may lang. Nagsakit nga men ti ulo. Anay ko. Nasakit ti ulo. Sa dino tayan ko. Apay nga. Awan pulas pa gan anay ko. Malagip ko. Anyan da ito'y anaaramin ko. Pinartap na kiti husto ni Dominic. At anyan tinaramin na kanya. Sana rumbong da ito'y anapasamak. Numaamuan ni Amir da ito'y patayan na lakit di. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.